Kristian Thalai Pawl Chanmari West Branch mingin he video lo thlir tu zong te chibai kabu ka cheu Kristian Thalai Pawl ina Kumpuan thupui kan zirmek Pathian Hnaihtute tia a then li na Pathian Hnaihtute nun ti voina hian kan zir ho do na he video lo ngai thla lo en tu zong te a hlok na kan chan theu theina turin du sakna ka hlana cheu then li na Pathian Hnaihtute nun Pathian Hnaih om zia te Pathian Hnaih poimo zia le Pathian kan hnai thei dan tur te kan zir ho to a tun tuma hian Pathian Hnaihtute nun kan zir ho do na ni Pathian Hnaihtute nun chu nun om tak ani ti kan hre theu ome chu nun chu Pathian chenchil nun Pathian tharawin a hruai nun ani a chu tiang mi te nuna chuan mi ten ring tu hmel an hu thin Pathian Hnaihtute nun chu adang lama nun za om le o om ani thin hetiang hian Pathian Hnaihtute nun zir howila pakhatna nun thiang hlim ama sabera chuan Pathian Hnaihtute nun chu nun thiang hlim ani ti in soita ila Pathian Hnaih ama Pawl chin tu te nun chu a thiang hlim chin kan Pathian chuan ke ka thiang hlim si a chu wangin nangni po in thiang hlim tur ani ati hei wang hian Pathian Hnaih om te chu an nun a thiang hlima an za oma felna le channa tin rengin anin thuam chin Pathian Hnaihtute chu fam kimbik lawma se lali swati senin asil faya ni tin ti thiang hlimin anom chin Daniel le achian te khan babulon cho le wain te a inti bolhlo andu lawa ramdanga omma se Jehovah an hna chuang law tuman mu in shelaw ma se Josepha chuan apun puilaka inti bolhlo adu law Pathian achi awangin chu thil swal chu ati theilaw ani Pathian Hnaihtute chuan diabola an do dala khovel bolhlo kai law turin an nun an fim khur chin tunlai chalai te zinga zuk le hmuam rihlo le kuwa chana in sum thiang hlim taka in vong kan om tanwal maya hei hi Pathian Hnaihtute om dan tur ani mi pat mei chian na po Pathian Hnaih om te chu anin vong thiang hlim chin panhina Pathian tilom nun ani khowela hian tuin nge Pathian tilom berang le kan chan da nei nang vek kher lawang Pathian ngaya mi fel kan mu pakhat chu jopa ani jopa chungchanga Pathian thu hi han chiar tengu ka chia hlo jopa hi ngai tu nga yem le chunga hian ama anga fam kim mingil Pathian chi mi thil thalo laka in sum theimi tu ma num lawasin atia jopa chu Pathian tilom tu ani ti chiang reng ani jopa nun kha han bi chiang le zuaila thil thalo laka in sum thin mi Pathian chi mi le ti tak zeta Pathian be thin ani ti a hriat ani chu chuan Pathian atiloma fak a hlo ani Pathian tilom tu lo ro pui tak kan mu chu Davida ani tirko te thil tia kan mu dan phei chuan Davida chu Pathianin ka thinlung ang pumi ka charta tia asoi ani Davida kha thiang him fam kim ani bik lawa suala atluk thupo kan mu ani nima sela simin Pathian hena atluluta siam thara om theina turin Pathian anhaya ti sual le to lovin anun kha Pathian tilom nun alo ni ta ani lal Davidan lalpa kuta tlu top phot meila atiangin Pathian kuta tlu top ang hian ama hnaila khongai na khat kan Pathian chuan min lo hnai don ani pangana midang te tan anun Pathian Hnaihtute chu midang te tan anin pe a midang te tan mal somna alo ni thina ni midang te tan na mal somna ni tura kau Abraham apo kha lamtin thoven na tura kau le tir ani Pathian kauna changa Pathian lakarin oma tin afapa isaka ngei po Pathian tan hlan phalani a unaw pa lotale achungte din hlom taka an omlai po khan Pathian hena theito pina dila a unaw pa lotale achungte po an hin pha helani tin Pathian thutiam angein athla kal zela lali so Krista khovel chandam tu alo ni ta ni midang te ta na nun pe te zinga kan hmai hau lo tu pakhat chu Mother Teresa chanchin hi ni a arong bola tlang pui han soi leila Kolkata khopuya mire theite le riang vai te in le lo nei lo te tan chen na tur abuat saya heng ho hi theyang anga la khomin mangai takin en kol thina ni tin bol ro pui deuh mai Missionary of Charity Pawl din chu tun thlengin
mi tam tak tan mal som na ala ni chho zel ani Pathian Hnaihtute te chuan mani tan mai ni lo midang tan an luang chok thin ani pathum na chuan nun ha chol Pathian Hnaihtute nun danglam na pakhat chu an nun ha chol hi ani khove boina le har satna tam takara anin nga na Pathian an thre chianga an mang ang velo ni sam ziak tu chuanin anun achui kira mal som na adon le har satna atote achuya atak sa chau na te athinlung rum thin zong zong te atang chuan Pathian lam ahoya wana te le ate ama thamon tu amulawa chuwangin ki atane ro zong Pathian Hnaih hi atha ani lalpa Pathian chu ka in humim na ka manga tin apuang chuak ani Pathian chu in hum himna tling ani zia a hria anun ha cholani kovel hi chiana tin reng omna le thi thut thut theina ram ania kan khwal zinna kunga po hianin khame suar tam tak paltlang tur har satna ti sang tam tak a omani hei wang hian min veng tu atan Pathian kan mamo ani zirna ate e zonna tu dap kunga te nupui pasal kan zonna kunga te chung ko din na ate hian khovel mi teril ru ha thinani lalpa in ngat in hum him na a lalpa Pathian Hnaihtute ro chu an boi phili ve ngai lova Pathian Hnaihtute chu an ha chola min veng tu chu lalpa ani tla chamin ka om lawang tin cholna an mu thinani palina chatuan nun na changtu Pathian Hnaihtute din mun ro pui ber chu chatuan nun na changtu te hi ani hemi chungchang hi Johanna ziak chanchin thale le khathona te kan hotam viawa chatuan nun na ti hi reizong soina chau nilavin aro pui ziate atak ziate abel tlak ziate soina tongkam ani Pathian Hnaihtute chuan nun ro pui khovel la kamisang nun nget le tlo chatuan thlenga zwalzel tur nun ro pui an nei ani kanlal iswa khovela alo kala asoi chu nun an nei nan tam tak an nei nan local kani ti hi ani lal iswan azir tir te hne na nangni poin kalbau indu vm ti in zo na poimo tak azota zir tir te ayo petera chan na chu lalpa tu hne na nge kan kalang Pathian Hnaihtute tan chatuana nun na buat sai ani a khovel bol hlo kai lawarong bol tu le anung zui tu te tan chatuan nun na chu tiamin a omani Pathian Hnaihtute nun chu nun o om khovel mi ta hriat thiam phak lo nun ro pui ani Pathian Hnaihtute chu anun athiang hlima Pathian nen anin kara dika wangin Pathian alom boka khovela hian lungkham nei lovin berampu iswa awangin anun aha cholani chatuan nun na changtu ani awangin nun na petu iswa Krista chu akalsan ngai lo iswa Krista niak hnung zuin midang te tan aphak ang tokin anung ve thin keini ho hi in bi chiang ila Pathian Hnaihtute nun hi kan nun dan ni in kan hria em le